Ikaze ku badukurikiye hirya no hino aho muherereye ku migabane itandukanye, twizere yuko mumeze neza kandi Uwiteka akomeje kubarinda. Abari mu gitondo tubahaye mwaramutse, abari mu ijoro namwe reka tubifurize ijoro ryiza, mukomeze murindwe n'Uwiteka. Aho duherereye muri Afurika turi kuwa gatatu ku minsi 28 y'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2026, mukaba muhawe kaze mu makuru yo muri iki gitondo, amakuru mugiye kugezwaho nanje Muhasha Fidele. Ingingo z'ingenzi zigize amakuru yo muri iki gitondo, amakuru agera kuri Murenge Today TV akaba ari amakuru amwe atari meza, ndetse hafi ya yose ntabwo ari amakuru meza. Amakuru twahawe nuko amakuru kuva hariya mu Burundi nuko umwana wa Colonel Shaka Nyamusaraba yahuye n'impanuka akaba yarirashe, ubungubu akaba ari mu bitaro aho atamerewe neza. Nanone andi makuru nuko Colonel Fureko ubungubu nawe ari mu bitaro hariya mu gihugu cy'u Burundi nyuma ya za nkoni yakubiswe ubwo yari yafashwe n'abamayimayi, noneho ubwo akaba ari mu Burundi aho ari kwivuriza. Nanone indi nkuru nayo itari nziza nuko umukoloneli wo muri community y'abanyamulenge witwa Colonel Macunda wa FARDC ubungubu wakoreraga muri Haut Plateau ubungubu yafunzwe azira yuko ngo yaba ariwe watanze .0. Nanone tugarutse mu mujyi wa Uvira, Kapitene Claude Bunyenyeri nawe akaba yafunzwe. Andi makuru agera kuri Murenge Today TV nuko situation ikomeje guhinduka muri teritware ya Fizi, aho imirwano ikomeje gusatira ibice bya Rusenda ndetse na Lweba. Nanone turaza kugaruka ku itangazo twirwaneho yasohoye MRDP, tubabwire ibikubiye muri iri tangazo. Ibi ngibi nibyo tugiye kuba tugarukaho muri aya makuru yo muri iki gitondo. Reka tugusabe nimba udukurikiye ari ubwa mbere wibuke ukore subscribe cyangwa se ukande kuri subscribe kugira ngo uzubona amakuru bitakugoye. Inkuru irambuye ni mu kanya gatoya. Munyemerere amakuru yo muri iki gitondo tuyahere mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru agera kuri Murenge Today TV nuko umwana wa Colonel Shaka Nyamusaraba uri hariya mu gihugu cy'u Burundi yahuye n'impanuka isa n'idasanzwe, cyangwa se impanuka yo mu bundi buryo. Uyu mwana ngo akaba yarirashe uko twabitangarijwe n'imboni zacu ziri hariya hakurya, zatubwiye yuko uyu mwana ngo yinjiye mu gihumba cya papa wiwe cyangwa se mu gihumba cy'ababyeyi, agezemo asangamo imbunda ntoya cyangwa se iyo bakunze kwita pistole, hanyuma atangira kuyikinisha. Mu kuyikinisha nibwo uyu mwana yaje kwirasa akaza gukomereka bikabije. Ubu ngubu uyu mwana ngo akaba ari mu bitaro hariya mu Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi, aho ari kwitabwaho mu bitaro byitwa Kira hariya mu mujyi wa Bujumbura. Reka dukomeze twihanganishe uyu mwana n'umuryango we, kandi dusaba abantu kumusabira kugira ngo uyu mwana Imana ibashe kumutabara akire, dore ko iyi mpanuka mu by'ukuri ari impanuka ibabaje mu buryo butumvikana cyangwa se mu buryo buremereye cyane. Nanone tukiri ahangaha mu gihugu cy'u Burundi, andi makuru agera kuri Murenge Today TV nk'uko mubizi hari ingabo nyinshi zagiye zihungira mu gihugu cy'u Burundi za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uwitwa Colonel Fureko wari umaze iminsi akorera mu misozi y'Umurenge nawe ari ku ruhande rw'ingabo za FARDC, ubu ngubu nawe akaba yarahungiye mu gihugu cy'u Burundi. Bityo nawe amakuru twahawe nuko nawe arwariye hariya mu gihugu cy'u Burundi muri ibyo bitaro nawe byakira. Amakuru akaba yemeza ko inkoni yakubiswe mu minsi yashize ubwo yafatwaga n'abamayi akajanwa mu mujyi wa Uvira agafungwa, nubwo baje kumurekura ariko ngo izi nkoni zamugizeho ingaruka, aho nawe arimo kwivuriza hariya mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari gukurikiranwa kugira ngo abashe kuvurwa. Ariko kandi amakuru akaba avuga yuko nawe yaba atorohewe aho arwariye hariya mu gihugu cy'u Burundi nubwo ari kwitabwaho.
Munyemerere tugaruke mu gihugu cyacu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nanone tugaruke kuri iyi nkuru y'uburyo Colonel Macunda wa FARDC wakoreraga muri Haut Plateau, aho yakoreraga mu karere ka Bijombo, ariko kubera imirimo ya gisirikare bagenda babahindagura umunsi ku wundi. Uyu mugabo wo mu ngabo za FARDC ukomoka muri communauté cyangwa se mu bwoko bw'abanyamurenge, akaba ngo yafunzwe kandi akaba azira ngo kuba yaratanze puwezero nk'uko amakuru abivuga. Amakuru akaba avuga yuko uyu mugabo yajanwe afunzwe, ubu ngubu akaba yamaze kugera ahitwa Baraka, ku buryo ngo ashobora gufungwa nanone akoherezwa mu murwa mukuru i Kinshasa, nk'uko n'ubundi basanzwe babigenza iyo bafunze abasirikare bo mu bwoko bw'abanyamurenge. Abenshi bakunze kubohereza mu murwa mukuru i Kinshasa. Abasirikari b'abanyamurenge bakaba bakomeje kugenda bahura n'ibibazo bikomeye kandi bari gukorera leta ya Kinshasa. Nanone tugarutse mu mujyi wa Uvira, ingabo za M23 ARC zavuye mu mujyi wa Uvira mu minsi ishize. Kapiteni Claude Bunyenyeri nawe wa FARDC nawe ngo akaba yafunzwe, akaba yarasanzwe akorera hariya mu bijanye n'amafaranga cyangwa se uwo bakunze kwita S1 wa batayo. Uyu mugabo nawe akaba yafunzwe. Amakuru twahawe nuko uyu mugabo nyuma ubw'ingabo za M23 zavaga mu mujyi wa Uvira, uyu mugabo we famiye yiwe ikaba yarasigaye hariya mu mujyi wa Uvira. Hanyuma nawe aho yari yarahungiye muri za Baraka, muri biriya bice, akaba yarahisaza akaza mu mujyi wa Uvira, aho yasanze madame we cyangwa se umuryango we. Nyuma uyu mugabo rero ngo akaba ashinjwa kuba yaranyereje amafaranga, dore ko n'ubundi aribyo yarashinzwe cyangwa se ariyo mirimo yakoraga mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibyo bakunze kwita S1 wa batayo. Akaba yafunzwe nawe azira ngo kuba yaranyereje amafaranga. Reka tubonereho umwanya wo gukomeza kwihanganisha aba basirikari bakomeje kugenda bafungwa. Aha wakwibaza ntese kuki hafungwa abanyamurenge puwezero cyangwa se amafaranga? Uyu mugabo niwe ushinzwe amafaranga wenyine muri bariya, cyangwa se n'ibindi wenda biba byihishe inyuma yo gukomeza gufungwa kw'abasirikari bakomoka muri communauté y'abanyamurenge n'abatutsi muri rusange, kandi nabo bari gukorera igihugu kimwe n'abandi. Pole sana kuri iyi miryango, mwihangane, yaba umuryango wa Colonel Fureko, yaba umuryango wa Colonel Macunda, waba umuryango wa Kapiteni Claude, ndetse n'umuryango wa Colonel Shaka Nyamusaraba. Aba bose bagiye bahura n'ibibazo bitoroshe, reka tubonereho umwanya wo kubihanganisha. Dukomereza amakuru yacu muri aka gace ka teritwari ya Fizi. Amakuru agera kuri Mulenge Today TV akaba yemeza ko muri aka gace ka Fizi, ahitwa Inguri cyangwa se Kanguli n'ahitwa Inagiheri, amakuru avuga ko utu duce twaba twamaze kwigarurirwa n'ingabo za ARC, Armée Révolutionnaire Congolaise. Amakuru tukirimo dutohoza neza tuyakurikirana, ariko kandi akaba avuga yuko imirwano irimo gusatira centre cyangwa se site ya Lusenda, cyangwa se mu Rusenda n'ahitwa Lweba cyangwa se mu Rweba. Abaturage ba Mugorore ndetse n'Amagunga muri iri joro ryakeye bakaba baraye barimo kumva amasasu guhera mu masaha yo ku mugoroba. Amasoro yakomeje kumvikana nubwo bayumvaga ari kure yabo cyangwa se bayumvaga atabegereye, ariko aya masasu yarimo kuvuga kandi bakayumva cyane. Bigaragara yuko muri aka gace hari umutekano muke, ndetse n'abapfurero n'ababembe batuye muri aka gace bakomeza kubihamya bavuga yuko muri aka gace bitoroshe, aho iyi mirwano iri gusatira umujyi wa Baraka ushobora kwigarurirwa n'ingabo z'impinduramatwara, ingabo za ARC, Armée Révolutionnaire Congolaise. Umutekano ukaba ukomeje kugenda uhindagurika muri aka gace ku burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, haba muri Fizi ndetse no muri Uvira. Reka nanone dukomeze dusabire abaturage bari muri aka gace, tuboneraho n'umwanya wo kubihanganisha
ku bibazo bakomeje guhura nabyo by'umutekano muke muri ibi bice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajepfo ndetse n'intara ya Kivu y'Amajyaruguru nayo tutayibagiwe. Tugenda tugana ku musozo w'amakuru yo muri iki gitondo nk'uko twabibabwiye, reka tuze kugaruka ku itangazo ryasohowe na Twirwaneho MRDP mu itangazo ryabo nimero 005 ryo ku minsi 27 y'ukwezi kwa mbere uyu mwaka w'ibihumbi 2026. MRDP Twirwaneho yagize iti byihutirwa cyangwa se birihutirwa ibitero byahujwe muri Fizi na Uvira bigabwa ku Banyamulenge. Umutwe wa MRDP akarongo Twirwaneho watangaje ko wamaganye bikomeye ibitero bya gisirikare byahujwe bikomeje kugabwa ku baturage b'Abanyamulenge mu bice bya Mitamba ndetse na Kajoka mu misozi ikikije umujyi wa Uvira ndetse no kuri Pwezero mu misozi miremire ya Minembwe cyangwa se muri teritware ya Fizi. Nk'uko uyu mutwe ubivuga, ibyo bitero byatangiye mu mpera z'icyumweru gishize kandi bikomeje kugeza n'ubu ngubu cyangwa se bikomeje kugeza n'uyu munsi. Aya masaha tuvugana bikaba biri gukorwa n'ihuriro rigizwe n'ingabo za FARDC, FDNB cyangwa se igisirikare cy'u Burundi, ingabo za Ndayishimiye, imitwe yitwaje intwaro ya Mayimayi biyita Abazalendo hamwe n'umutwe wa FDLR ukomoka mu gihugu cy'u Rwanda wasize ukoze amarorerwa ya jenoside yo kwica abatutsi mu mwaka w'1994. MRDP Twirwanaho ikaba ivuga ko ayo matsinda agamije kurimbura abaturage b'Abanyamulenge binyuze mu kubafungira mu nzara cyangwa se mu kubafungira mu nzara, babuza imiti n'ibindi by'ibanze bikenerwa mu buzima bwa buri munsi. Iryo fungwa ry'ubutabazi ngo riherekezwa no guhagarika itumanaho rya telefone na interinete muri kariya gace k'imisozi miremire ya Fizi ndetse na Uvira, tutibagiwe na Mwenga, ngo bikaba byafashwe nk'ingamba zo kwigizayo amakuru no kwitandukanya kw'abaturage bari mu kaga n'isi cyangwa se bari mu kaga n'isi yo hanze. Umutwe wa MRDP Twirwaneho ukorera muri kariya gace uvuga ko ibi byatumye ikibazo cy'ubutabazi kirushaho gukomera muri aka gace, nk'uko imiryango ibarirwa mu magana n'ibihumbi isigaye idafite uko ivugana cyangwa ihabwa ubufasha bwihuse muri kariya gace k'imisozi miremire. Nanone muri iri tangazo MRDP Twirwaneho irakomeza ivuga ko ibi bitero bikwiriye gusubira mu karere kw'ingabo z'u Burundi nyuma y'uko umutwe wa AFC uvuye mu mujyi wa Uvira. Ahangaha bashatse kuvuga yuko ibi bitero bitangiye gusubira muri kariya karere cyangwa se muri kariya gace nyuma y'aho umutwe cyangwa se ingabo za Alliance Fleuve Congo ziviriye mu mujyi wa Uvira. Ibintu uwo mutwe wavuze ko byarenze ku masezerano yo guhagarika imirwano yashyizweho bikaba bigaragaza uruhare rwa leta ya Kinshasa n'u Burundi muri ibi bikorwa. Umutwe wa MRDP na Twirwaneho ukaba usaba amahanga kureba no kwamagana ibyaha by'ubwicanyi bikomeje gukorerwa Abanyamulenge, ugashimangira ko utazicara ucecekeye mu gihe abaturage bazakomeza kwicwa cyangwa se abaturage bawo bakomeje kwibasirwa
kwamburwa ubutaka no gukoreshwa no kwicwa n'inzara, ifungwa ry'ubutabazi nk'intwaro z'intambara. Ibi bikaba byakozwe cyangwa se byakorewe mu Minembwe ku minsi 27 y'ukwezi kwa mbere umwaka w'2026. MRDP rero ikaba yamagana ibi bikorwa bikomeje gukorerwa muri kariya gace k'imisozi miremire, aho abaturage bafungiwe amayira kandi bikaba biri gukoreshwa nk'intwaro kugira ngo abaturage bakomeze baje mu kaga gakomeye. Aya niyo makuru twari twabateguriye mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa gatatu. Reka tubashimire mwebwe mukomeje kubana natwe umunsi ku wundi, kandi tubararikira kutaja kure ya Mulenge Today TV mu zindi gahunda zose tugenda tubagezaho. Hanyuma mwebwe mwamaze gukora subscribe, reka tubashimire. Namwe mutarayikora tubasabe kuyikora kugira ngo muze mubona amakuru bitabagoye. Mukomeza munogerwe na gahunda za Mulenge Today TV. Mwari kumwe na Muhasha Fidele, mugire ibihe byiza.